okushongora oko kwatambura mutwe gwanukugira ngo obunubwire kwegendesereza emirire n'emiturire yitu. This information should be taken up by everyone, leave alone those that have power. No basa korese ibyo kurya kumubaza icyo kurebera abantu bona ngo mubitwe ngo muri nkore yitu umuntu nabasa kwa nabasa vakedo tinyo munimanya gutine vakedo kweze shingi yuko so umuntu aza kurya vakedo nabasa kurya mboga nunji ni ngora rivaro mu cancer clinic durebe endwara nkaza prostate cancer y'amabere ongire cancer y'echansha ebyo nabiyonjire kandi tutekateka nkukire twira byo kurya bitukurya ore abantu barya nk'enkoko zikurira umusandemwe sandi ibiri turya nyanya turya za carrots efuiriwe mbaze je mwete kwamu eba wakoresa organic farming bimuza kurya ibyo kurya very safe kugira ngo endwara itakatandikira muka cancer zitandikira mukazi nabasaka bazire ayinenda ngo kahendera zero mwana ine cancer kuri bwira kugira mulonga n'ibyo muri ushaka bakora ki ndabari bene nyenda kwabara aba politics n'indashaka n'azaba ni shaba Uganda a supporting department ya organic farming ko president Museveni akigambere very happy with the president Museveni communication yahereze na encouraging ngo bareceneze chemicals. Abashongoro n'abakuru b'amakampuni ebitongo n'amatendekero kandi abashaba kugenda kurangirira amakuru aga abashaho bakwatanisa n'abascan for life. Aba TV West ndisenyo Gideon aho muri Mbarara.